Uvi Shanmuganathan ubalong ulat kejela ula kular kirang basnong. Baun sason muhor berso ya ki artli ki bel pen kubor ya ki rang basnong wala pha da ke JCDC bat ke JCDC Henry kani kan nang kham simpor sakat tukat ni. Ya kani ulat pentip sakan hon ki rang basnong ki balong ki khot ke Joint Action Committee jong senjuk ki rang basnong. Kabalong ka sitri jong ki rang basnong da rilom khasi bajantia ha ga je kan du ulat henden sngi. Udator khasi yang habakran baklap thai kubor ulat kentu bakin ya sha shwa sipor bat kularu basyan unsa ai porno ya ke jimunjor ya kini ki artli ki bel wala kani kan nang kham simpor sakat tukat ni por. Laban pen kemauan ni, baka kenun kesanut ki basat tangan apa ke jingeram uba Edelbert nong room CM berem ke KCDC. Ki balapan long ke jing sat tangan kelambu por. Kebakan reus ni, kilarai ban khot pelong ya ke jingelang bat kirang basnong ki seng san perthai bat seng barang baper ha ka absan trik mentau benai. Habakili na ka SKRS kayok piang ni em ya ke siti khot soba ban simentah kan ni jingelang. Udoktor khasi yang ulong bak syui tang kilap thai kubor. Hangai hadu mentah kim sim ayo setia kan no ke jing khot soba na kan ni kan hun. Banyak lek simentah kan ni jingelang. Banyak klan halor ke VEB bat ke ordinance jong sarkar jela. Ngiwan ya kendo yu governor mentah segi nomor mahadin shipnai ba ke government ba ke district council kala resubmit ya ke bill village administration bill ialah jandap shipnai hadu mentaro ba governor untuk paya ka jeng menjor dei na kata-kata nomor ba ki priu jong ni ki keli pai ba ki keli inong song sinong ki keli bale ba kata bill lapan ai dang governor dia nak kata-kata ni wan wat jebut nang governor resmi but ula ong yang ni ba ya kabil insa pas tang ba kan kham simpor kan dia ong yang ni ban yaisha ya kabil insa pelat tang ba kan simpor kan dia Abide ko kini ko bil pihak rantang ini ko bil bapas ka KCDC na pihak rantang ya ko bil ko bela pas na ko JCDC ya keren betang ya ko bil baga pas ke government baga ya through proportional amar ka bam ya through proportional te nya kan menta adis ngila aban ongi pa ba pe governor ula sngap ula nya song sikenta siteng menta kasi nado salsiteng magkala dan Argentan. Nalo kata governor udah keli iwe number hal arngot bangile lek tu na iwe pe iwe member ula keli ula ki don ayu ban hong pat baro ngi bay lek hangta khat we ngot nilai ai ya ki laki jongki mukhem bundopo kejikular la assurance la bakal pas baik tang bahas ho bah up ya kapor ya sya katukan ni